Welcome back. It's the Van Rap Radio. Nga zina ndiduka nsona ndingwana ndwa mahangoni ndichikola zore hanepo ne baba hone zote ziko chimbira rias divor hey huko rotora man huko rotora ngandila ine ngongo tamba ngo huko tiova na zibutisi huko tiova zote mabutsu mini achenje kutosala ndikamba na majasi aneala anela udzumbwa misemeloni zote aziko tiyobvelera ngori haivone dzikobuya usina na zwingo ngako dibusore mulandu gomba kombo ndiyamba Makhadzi rumuve hane paka screen mafungana na koridzo rive hapo noni wochifa chililo cha watu buzifo watu bari mini pachikudiambo rizida hano rusiko ni Makhadzi rasimwana ko nominate wana ruti ni Makhadzi sama ndiyamba za mili sumbe 27 summer kana South African Music Awards zozo itea zino kezwi di chance chabo bono rianepo sungusukoda mapungo pelera ko gungula no lira nika social media usika une bajia phone yabo batobedza baputedza bari twi ndiyamba chikorumera dzina lini labizo findi Makhadzi bamwe uri Makhadzi barumera ne palaka 45475 hezi ndi zino dzakuita zone vakujenisa Makhadzi ka song of the year mandiko kaka mandiko ngori artist of the year vadova kumpanga ne plaka artist of the year zinoni vachikorumera ne pala vachikorumera vachiri Makhadzi kadzinator vachikorumera vasokotori ngwara dzina ka phone yavo vari Makhadzi vapedza vangwara nomboro vari 45475 varumera ningei kadzisama usika unera muona ko jena as artist of the year rikono muna zori hutangana miri takala rimini ngori raseta ngoralo vatu kada zero gungula rikidziri Makhadzi ndori yako jena ngapa ndori Makhadzi yako funiwa ndori Makhadzi pedzina musara vako za motiva ngapa arara farana rine vane asvika unera pusha ra jena pala pala ravanyuludza midini na midana ni hote na zgodini rari ngwe yori vanenge zunga siri balele arivote vatu vahasha arivote rusikoni Makhadzi ajena kadzisama kakwetri gorini lena bizofika kana kaketeka nyoni ya bizofi artist of the year. Vote for your summer 27th artist of the year. The vote is over Plangazi 1 ndiyamba nga duba lotoma la hono mwezi ono ndiyamba mwezi wa June ono korotora ono ndi kambori hey basa kodora vaselina so kodora mafura wadwana bo chenu wadwana bo baulu ono rangara sa doba munenjola rekende khuni rekopanga chivasoni tiri ne sazo ndambo zone. This is the Van Rap Radio and ndenga zina ndidoka nsuhana ndi ngwana tikadiwa wa mahungoni husina na zwimu ndidova ndikwaga vone. So let's make sure uri usikavane vamuvotera vatu vasho arivote mani harite tobe twi abavotere gomba lasho liamba gomba Makhadzi 45475 womfamusi ndayo yandona rachivitamira mashudo nepala Rascanley na venda boy poet ngori navo va nominatiwa nepala vono nominatiwa so let's make sure uri hezi award ziyabuya kala venda vatu vasho arite ngoraro aritangana rifarane Makhadzi abavote summer 27th artist of the year vasemesa dzina pedzi vari Makhadzi varumera kanomboro yori 45475 cast your vote ngori narinere kuita ngoraro. The Van Rap Radio amara here ndivafuna zone ndau yanduna.